الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أبتدر إبداء باسم الذات العلية مستدرا فإذا البركات على ما أنا له وأولى وأثني بحمد مواد. Dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Saudara Burhan bin Abu Nawas. Ya. Saya nikahkan engkau dan kawinkan engkau dengan wanita yang bernama Ma'rifah binti Udin yang telah diserahkan perwaliannya kepada saya dengan mahar berupa emas 10 gram dibayar tunai karena Allah. Saya terima nikahnya Ma'rifah binti Udin dengan mahar 10 gram emas dibayar tunai karena Allah. Mantap. Alhamdulillah. Maka dengan ini saya serahkan hak perwalian saya kepada saudara Lubis SOSMA untuk dinikahkan kepada seorang lelaki yang bernama Burhan bin نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Saudara Burhan bin Abu Nawas. Ya. Saya nikahkan engkau dan kawinkan engkau dengan wanita yang bernama Ma'rifah binti Udin yang telah diserahkan perwaliannya kepada saya dengan mahar berupa emas 10 gram dibayar tunai karena Allah. Saya terima nikahnya Ma'rifah binti Udin dengan mahar 10 gram emas dibayar tunai karena Allah. Mantap. Alhamdulillah. Kami persilakan kepada saudara Burhan untuk menuju satu tempat untuk mengambil sang istrinya. Di sini ada kamar 2. Jadi saya persilakan untuk mengambil. Di luar ada kamarnya, Mas. Abu tidak tahu kamarnya. Lala. Coba kamar dulu. Salah kamar ya. Salah kamar
kamar. Coba kamar. Salah kamar. Ya, coba kamar dulu, buka lebar-lebar. Ya, jangan tutup. Ya, iya. Sudah berada di kamar. Alhamdulillah. Jadi Burhan akan memasukkan cincin. Maksud saya masukkan cincin di jari manis. Maksud saya di pelan-pelan saja, di pelan-pelan. Tidak usah dikasar, tidak usah dipaksa. Masuk gitu, masuk di pelan-pelan saja. Iya, iya. Pelan-pelan saja, tidak usah kalau dipaksa masuk. Ya, saya kira sudah cukup. Ya silakan. Mas jago tuh aja bergigir ke jago. Mana coba? Onde-onde sana ya, onde-onde. Onde. Ya. Pasir re. Golai jatuh. Ya, golai. Macam di nama lana. Cari mana kayak bapak lana. Pasir re. Ini kelepong. Onde-onde.